Subota, 15 sati i 30 minuta, 22. kolo druge Hrvatske nogometne lige. Zaprešićki Inter na Krimeji i Ilija Lončarević opet na Krimeji. Trenerski iskusnik koji je naše crvene trenirao prije gotovo 2,5 desetljeća i to onda kad je Orijent bio u prvoj ligi. Naši subotnji protivnici rastali su se s Tomom Ivkovićem, na klupu doveli brkatog Iliju, u seriji su od 5 utakmica bez pobjede, od čega 4 poraza, i drugoligaški im je status pod pozamašnim upitnikom. Ali to su Interovi problemi, a Damir Milinović razmišlja samo o Orijentu. Dolazi nam jedna ekipa koja je u jednom lošem nizu, ali se mi nećemo sigurno opustiti, nećemo razmišljati o njihovim problemima koje vjerojatno imaju. Ostali su bez glavnog trenera koji je podnio ostavku, dobili su novog iskusnog trenera Iliju Lončarevića kojega treba shvatiti najozbiljnije, ne samo njega nego cijelu ekipu Intera, i normalno da će oni ovdje doći pokušati sad napraviti jedan dobar pozitivan rezultat da bi im bio zamah za sljedeću utakmicu. Međutim, i mi imamo dosta razloga da se nadamo toj utakmici da će završiti onako kako mi želimo, a to je našom pobjedom, jer dečki, stvarno moram opet ih pohvaliti, rade dobro. Puno nam je pomogla ova pobjeda u Čakovcu protiv Međimurja i ono što sam im rekao i na prvom treningu nakon utakmice, ovo je samo ispravak Dugopolja. Tako da nismo ništa napravili, nego smo samo ispravili jedan krivi korak i očekujem da ćemo u subotu imati jedan pravi korak, a to je nova pobjeda, nova 3 boda i da se, ono što uvijek govorim, primaknemo prema gore, a odmaknemo se od ove sredine, odnosno od dna, jer mislim da ova ekipa ipak svi skupa zaslužujemo biti na puno boljem mjestu i puno više bodova. U prošlom se kolu pobjedilo u Čakovcu, a Mlinka je Međimurju servirao jedan novi sustav. Imali smo dobru tranziciju prema napred, jer smo imali dosta igrača u sredini terena, sve su to igrači koji znaju igrati, nego jednostavno stalo im govore da uživaju u igri, da se opuste, da maknu tu kočnicu, jer ono što stalno napominjem i ja i predsjednik i dopredsjednik, nemaju opterećenja nikakvog nad glavom, ali kao sportaš, kao čovjek uvijek se moraš boriti za nešto bolje, za nešto više, i ja vjerujem da su napokon shvatili da bez truda, trke, zalaganja nema ni rezultata, a pogotovo nema bodova protiv tako tvrdih ekipa kao što će biti Inter u subotu. Protiv Intera nedostajat će nam samo Robert Brdar, a prvih 11 sastavljaju, kako kaže Mlinka, sami igrači. Pa dobro, prvi put da smo svi kompletni, osim Brdara koji još vuče ozljedu, ali to su one slatke brige, što se kaže. Kao što sam rekao, igrači stvarno dobro rade ovaj tjedan, neće biti lako sigurno, ali bilo ko igro ili onaj koji ne igra, na sve se računa, ima još puno utakmica i oni znaju da ja to jednostavno vodim računa da svi budu zadovoljni i uvijek pokušavam da svi daju maksimum i na treningu i na utakmici, a ono što je najvažnije, oni sami se stavljaju u ekipu, sami se miču iz ekipe, tako da vjerujem da ćemo izabrati najboljih 11 plus ovi koji će još i nastupiti i koji će biti na klupi. Nitko u momčadi koju vodi Damir Milinović ne smije biti na ego trip. Ne može pojedinac ništa napraviti, ako si pojedinac onda se baviš sportom nekim drugim, a ne nogometom, ovdje je ipak ekipa, kolektiv i mislim da oni to pomalo shvaćaju. To su još i uvijek i mladi, neiskusni igrači, ali svakom utakmicom, svakim treningom dobivaju na tome i ovo što ste rekli i spomenuli, nije slučajno da su ti dečki brzo se prihvatili u ovoj cjelini, nego jednostavno to je kvaliteta koja je možda malo od nekom strahu, nekom traženju još sebe, nova sredina, ali evo, malo po malo dolaze na sebe. Ne mogu reći da jedan ima problem prilagodbe, nego jednostavno ovdje koji su duže ovdje su ih lagano prihvatili, oni su se eto sada udomaćili, šta bi rekao, ja vjerujem da ćemo rasti iz utakmicu u utakmicu, ali kad god sam to nagovještavao, nešto me je klepilo, što se kaže, pa smo korak unazad, nego jednostavno očekujem da ćemo u subotu napraviti jedan pravi korak, da ćemo nastaviti ovo dobro iz Čakovca i da ćemo onda s nestrpljenjem očekivati ovu utakmicu u Kustoši, a kažem, to posle Intera. Dakle, subota 15:30. Gledatelji još ne mogu na tribine, pa vam je recept za gledanje ovaj. Odeš na YouTube, utipkaš HNK Orient 1919 Official TV Channel, pretplatiš se i guštaš u prijenosu uživo. Vidimo se dakle na YouTubeu, u live streamu i samo vavek na prvo.